Ikaze mwese mu mvura y'amasasu mama 23 yari Karungu ubu ikaba yaraye iteye amatako hariya mu mujyi wa Uvira uherereye mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara bahanganyemo na FDRL ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babo bari muri coalition barimo FDRL, FDNB ubwo ni igisirikare cy'Uburundi, WAZALENDO, ABACANCURO ndetse n'abandi benshi cyane bashigikiye politiki y'ivangura irangajwe imbere na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kuganira aho urugamba rugeze amayeri arimo gukoreshwa cyane cyane na FDRL ndetse n'abari muri coalition kuko barasize Uvira bakaba bari guhunga cyane ku bwinshi, ariko bakaba bavuga ko hari byinshi byihishe inyuma bigaragara ko atari ugutinya urugamba ahubwo hari indi mpamvu cyane ko bahunze ku mategeko yagiye aturuka ibukuru. Turi bugaruke nanone ku itangazo rikomeye cyane ryasohowe na Repubulika y'u Rwanda mu minota mike ishize rijyanye n'iyi ntambara kuri uyu wa 10 Ukuboza, rikaba rijyanye n'amakuru yo kwica inshingano ku ihagarikwa ry'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ruravuga ko ntaho ruhuriye n'intambara yabo ahubwo bakagaragaza ukuntu bagiye bakora amakosa cyane yo kuba barakomeje kugaba ibitero ku mutwe wa 23 bikaba birimo guteza ingaruka zo kuba nayo yarongeye igakaza imirwano aho iri kugenda ibakura mu duce tugiye dutandukanye hariya mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuri uyu munsi yageze muri Uvira ndetse ikaba igikomeje umuhigo wayo. Amakuru rero yabaye impamo cyane aho intare zasarambwe cyangwa se 23 zari zikandagiye hariya mu mujyi wa Uvira ziturutse mu duce dutandukanye cyane, nyuma y'uko zari zimaze gufata Gatogota, Rubarika, Ruvunji, Bwegera, Ruberezi, Mutarure, Nyakabere, Kanyunda, Sange, Kabunambo, Runingu, Kariba, Kawili, Kala, Kavimvira, byose mu minsi 3 gusa. Ubu ngubu rero bakaba bageze basesekare hariya muri Uvira mu minsi itarenze 3 bakaba baragiye ndetse bafashe ahantu harenze ibirometero 80 aho barangajwe imbere na Brigadier General Bodoyengaruye ari nawe nanone wari ukuri urugamba rwo gufata Goma mu minsi yashize. Amakuru avuga ko 23 tarafata Uvira byuzuye neza kuko abasirikare benshi cyane basigaye hariya mu mazu ya Uvira bakaba baragiye bihishe biganjemo FDRL ndetse na WAZALENDO aho batari guhabwa ikaze neza cyane nk'abasirikare ba FDRL hariya mu Burundi, cyane ko bose bari kugenda bahunga, ariko abo muri iyi mitwe ibiri WAZALENDO ndetse na FDRL bakaba batari kwambuka neza nk'uko byagakwiye. Rero abenshi bakaba bafite ubwoba bwo kuba bakambuka kuko bumva ko bishobora kugenda nabi, ugasanga baratanzwe bakaba bahabwa mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe amasezerano yaba agize icyo ageraho. Ubu ngubu rero bakaba bakomeje kuba bakisha mu mazu hariya mu mujyi wa Uvira aho bategereje kuba izi ntare zasarambwe zawusesekaramo, noneho bakongera bagahungabanya umutekano mu buryo bwo kugaragaza ko izi ntare zasarambwe zidafite ubushobozi bwo gucungira abaturage umutekano. Uku kwinjira kwa 23 mu mujyi wa Uvira rero byatumye hari ibikorwa byinshi cyane bihagarara, aho twavuga nk'inama ikomeye cyane yari guhuza abayobozi bakomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'abo muri FDRL ikaba yahagaze kubera uku kwinjirwamo na 23 aho iyi nama iteganyijwe kuba iri bubere i Burundi, aho izi ngabo zose zagiye zihongera zirimo guhunga urugamba zanganyemo n'uyu mutwe w'inyeshyamba. Byamenyekane cyane rero ko abari muri coalition ndetse n'abaturage bose bari guhunga biciye kuri uyu mupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko noneho bakaba barimo guhabwa inzira n'umutwe wa 23 ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ubu uyu mutwe ari wo urinze umupaka, cyane ko abari bawurinze bari muri coalition bamaze kwirukanwaho burundu bidasubirwaho. Ubu ngo hakaba agezweho kuko bashaka uburyo basubiza ibintu ku murongo ndetse banakora ubukangurambaga mu baturage bari kugenda birukanswa cyane ku ngufu n'abo bayobozi ndetse n'abasirikari batandukanye bari kubahatira guhunga. Ahubwo 23 ikaba yagerageza kugira ngo ibumvishe ko yaje kubarinira umutekano, ndetse nk'uko abenshi muri bo byagaragaye ko badafite gahunda yo guhunga n'abandi basa n'abahunze bakaba bagaruka bakongera bakajya mu miryango yabo. Hari amakuru akomeye cyane aturuka mu butasi bwa M23 agaragaza ko
FDRL ndetse n'abari muri coalition bose bagiye bahunga bambukiranya imipaka bagana mu Burundi, bagiye bambukana n'abaturage benshi cyane ku ngufu. Ibi bikaba byarapanzwe nk'umupango ukomeye cyane wa Kinshasa wo kugira ngo bagaragarize isi ko uyu mutwe wa 23 utishimiwe cyane n'abatuye hariya muri Uvira, bikaba byatuma ushyirwaho igitutu n'amahanga cyo kuba bawuhatira kuba wava muri biriya bice. Ariko noneho bikaba bigaragara ko iyi gahunda ishobora kutazacamo neza bitewe n'uko ari abaturage benshi cyane bagiye basigara hariya mu mujyi wa Uvira, ndetse bakaba barimo no kugaragara mu mihanda igiye itandukanye bagaragaza uburyo bishimiye cyane izi nyeshyamba za 23 bijyanye n'uburyo abari muri coalition barimo FDRL, FDNB, FDRL, WAZALENDO ndetse n'abacancuro bari basanzwe bafata nabi cyane ko abenshi bari barabafungiyeho imipaka ndetse n'inzira zatumaga babasha kuba bajya guhaha, bakaba bari basigaye babayeho nabi muri iyi minsi mike cyane itagera ku cyumweru yari isize 23 itangije urugamba none rukomeye cyane rwo gushyira imbaraga mu gufata uyu mujyi wa Uvira. Dukomeje cyane kuri rya tangazo ryasohoye na Repubulika y'u Rwanda nyuma y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye ikomeza gushinja u Rwanda ibirego bitandukanye byo kuba rufasha umutwe wa 23 ndetse n'ibindi bitandukanye nko guhungabanya umutekano wa Kongo ndetse no gushaka gufata ubutegetsi n'ibindi byinshi cyane. Burundi nabwo bukagaragaza ko u Rwanda rwagiye rurasa ibisasu bitandukanye mu minsi mike ishize rurasa muri Kongo nk'uburyo bwo kugira ngo rugaragaze ko igihe kigeze cyangwa se amahirwe yabwo bwo kuba bwakataka u Rwanda. Iri tangazo nanone rirasobanura neza ukuntu hari abantu benshi cyane barenga 1000 b'impunzi bambukiranyije umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda bahunga ibitero bitandukanye byagiye bigabwa n'abarundi bafatanyije na FDRL ndetse n'abari muri coalition ku bitero byagiye bituruka i Burundi cyane cyane iby'amadrone ndetse n'ibya Sukhoi zagiye zikoreshwa mu kurasa mu baturage cyane aho bakeka ko haba hari abarwanyi ba 23. U Rwanda nanone rwanenze ukuntu Uburundi bwarushijeho kugenda rubagabaho ibitero minsi mike ishize, bikaba byaratumye n'aya masezerano y'agahenge bari barasinyiye muri Qatar i Doha atangira kuba yacibwamo, mbese akagaragara nk'atagifite agaciro bitewe n'uko Uburundi ndetse na FDRL n'abari muri coalition bakomeje kugaba ibitero kuri 23, bikaba byaratumye uyu mutwe nawo ugenda ukomeza ibikorwa byawo byo kwagura ibirindiro ndetse no gukomeza urugamba mu buryo bwo guhangana n'ibyo bitero bagabwagaho n'abari muri coalition cyane cyane biturutse mu Burundi. Muri iri tangazo u Rwanda rwongeye kwibutsa ko Felix Antoine Tshisekedi Chilombo atigeze agaragaza ubushake bwo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington baherutse gushyiraho umukono, ndetse runakomeza rusaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubahiriza ibiri muri aya masezerano ndetse n'ibiri mu masezerano ya Doha mu buryo bwo kugira ngo barusheho kwimakaza amahoro muri kariya gace, ndetse n'uburyo bwo kugira ngo iyi ntambara ibanganishije na 23 ibe yahoshye cyane ko 23 yo itagipfa kwataka cyangwa se kuba yatera ibirindiro byabo bari muri coalition mu gihe baba batatangije ibitero ndetse ngo banagaragaje ko barimo bashotora. Nanone andi makuru akomeye cyane atugezeho muri aka kanya twarimo dutegura iyi video harimo agaragaza uburyo kima 23 noneho yamaze gusesekara hariya mu mujyi wa Uvira, ndetse ikaba yamaze no kugera ku biro bikuru by'intara ya Kivu y'Amajyepfo aho bamaze kwirukana ingabo za leta ndetse n'abari muri coalition. Kuri ubu ngubu bakaba bahagaze bemye, ndetse mu minsi mike cyangwa se mu masaha make tukaba dushobora kuza kubona itangazo rya 23 rigaragaza noneho bidasubirwaho ko bamaze gufata ibiro bya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo hariya muri Uvira nk'ikimenyetso simusiga kigaragaza ko bafashe umujyi wa Uvira cyane ko bafashe ibiro bikuru bya leta biwuherereyemo. Ndabashimira mwe mwese mwari mudukurikiye, basaba gukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu zindi nkuru. Butsa ko mu kanya tugiye kugaruka ku buryo burambuye kuri no tangazo ryasohoye na Repubulika y'u Rwanda kugira ngo dusobanukirwe ijambo kurindi kuri buri kimwe cyaje gutangarizwamo. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza.